Ina radio mbulan do vata na itavi seroyama ve simi rova sama isivi to kina gono ono e na vana miniti me ni na rei tiko mengore sa ni na rei de tiko ni rato sa tiko na nonda to vulangi ka wa tiko ni tiko ani ni kitono be vital no tiko ani na kavi ni koa na buku ngani baka baka rau ke na koniferendi ni nonda mbula baka wati au maro taka baka leu na non rito vangalala to kirto mai na wekanda ka kitono be vital no ani na kavi ni koa ngoa na konferendi ka kero santo kaliwaka tiko yani na vida na madhango ki tupe ia na kena baka matela lai na binaka mertona ngai baka madhala kina ia na berni ki to tiko vu te indo mandana nonda itavi sere merani na baka rote ki kende yani na ulutanga kanda na vital no tiko kina na kavini kuani sama isivi tongo na ono na 5 miniti.
Na radio mbulan do vata na itavi seroia sa mai sivito kina gona ono e na tini kandua na miniti. Kavi tuku ni wakarombuka dendai ni karu sanga vulu ni singa. Ni vula kotava, vinaka wakalevu na siama tiku mai na kavi ni kua, ke tō wakambula tiku yani se venga na vanua ni siama tiku mai kina se ngona dhavanga, vanua dhavanga o ni na gelirongo da talikina na wetala noango, ka marutaki ni soli tiku ni dhengu ni mbulai, ka rao ni damai vese mati tiku kina, damai vetala no tiku kina. Da wakavini vinaka takatali tunga na vata ka rao ni damai vese mati tiku kina, na kavi vinaka ni wakarombuka dendai. Domatanga na ka levu na nungu wakavini vinaka tiko, veratona kango ka ke tō mai sema tiko ani me ke tō mai vital no tiko ani na buku ni dua na lotu se na konferendi ka wunga sarabikianda e wakana mata tiko kina na moni madhawa mai ango ne ka rusanga bulu ka vitu ni singa ke ne ka rusanga bulu ka walu ni singa ya na konferendi ni mbula wakawati ya dhana tiko na I Still Do Marriage Conference, Discovering the Way God Intended a Marriage to Be. Ana mo ni madha mai ngo wakabina ka tikena verto na vi wakani ka ni sarai tiko mai ngori da mai sema tiko na kavini kua beranga ni mai tiko bu no vital no no via kerira to tinga ke rau ni rto wakambula tiko mandanga ni vikimni na sema tiko mai na kavini kua ka rau talanga ni rto wakamadala te kirto yani dombula vinaka pula yo vinaka maramkai una tadau teman da turna mango mo babi wata bina kongo nana buku tungani nam do sureti kita mai me kita mai warita ngai bidanga naka membala tatigo na konferendi sa tigo goi mate kita o babi bina ka wale we kemuni wata kena namuni wata bata o weekend apa kita tungani we kenda bandun do sara na bio kani da tigo goi Amerika wakatala kina mai vanua wambula tigani vei vikianda kede sara na vio kani na sana tini kawa matin tutolu wabinda bina kawale vei kenda talanga na tikongoi na West Coast North Bay rongo tatiko membala tatiko na konferendi kito sa tubo na katigani singani kuwa Wabini katanga mo wambula taltungani verto kede na songo lotu kede tikongo na Bay Area katala kina mai Sacramento verto kede na talatala verto kede na leaders nanduin mata lotu kede kita wambula taltungani no muni bata-batango una to wabini na kawalewu na ngona binango na nomundo sureti kito tiko mikito tiko singenda sembarangan ni tegu wabini kata mo wambula tegi Ada kung timo di korwa tu Piedada buka toka bakililai tunggo nunguleni wale Suliana Robin Karavital cunga mikia ron tiu tanga meseno ze ron na biotini oleh babate ke nada kita tikongo mi kita kambu ragi tungani Dominic kedi bagi kiana na lendi weekend na vio kanda sa tikungo na Bay Area membaleta tikunga na konferendi sa tikungo ay matay kito wambula tingani o yaw zabutumay na corona deba ani anong benga o nanguleni vale zabutumay na koro ya saway rara na tu ya sawa balam orang nga nada meron gani pa matal tigiro mai kombe nga bikirau iksanago Vinaka kero sabang pula tal tungai ni wi kemni una na kemna sindai botala kin ber na sar tumai na parong tumai na di bonor itu kina pamatal tikero mata pale kalaka na dango nada ni matiwan au mona ngani selia mai nayau na tulau au wasui bua pamen korro samai wai titunggoi Silicon Valley na un sasangan tamai sasangkel kina na kemna ko naka
Roni va madal takamanda num ni leo ni vale. Awan na men ba masal tikwa nga batay kwa. Exato. Bulu binaka una, bulu binaka talaga di kinuni na barog di kumain na ya kabinaka di kuwa na ya dango lemba ni matewalu au marama ni makandro matuku mai lau au wasu na koro na sau koro la mai viti. Kira ba itik-tiko ni goi Silicon Valley kamaruta kibikiro mera ni kiro may chikitu ni bingkaran ni sing binak ni kuwa. Totoka. Renaka wakalevu da sa may ronga de tuka na non to wakamadala tuka ni wakamadala te kira tiko na non to bulangi na kavi ni kua. Goer to tiko keda mai San Jose. Yeah. The tukuni na Silicon Valley a San Jose. Ia ondo wakasamata ki San Jose tunga waka me nongu wonu au mai tau ia wukina na nongu ngali me Amerikai. That's home for me na nindo tukuni o San Jose. Ka koe au maro taki na wakalevu na nito mai vital noyani na kavi ni kua. Au kera nindo wakamadala takamandanga na nomundo na songo lotu na Living Waters International Christian Assembly. Tau ia wananguna dawa sa wakadawa tiongkona keni tos sambalat. Nukila sa libutu na songo lotu enda sa rongoda ni sa tau ia wuboli i Amerika. Waka bimbitingo wekenda tomandanga na ito kei. Koe au kirikium do kina. Baleta ni sangei roniukai ni songo lotu ngoane mbeka. Sangei tau ia wangana vida na mbakingo. Kera ni do wakamadala mandanga kina. Louis, seo nada? Bila kami pamadala mandanga kina tal-talau Louis. Okay, dada buka-buka tiko na non-draw reception o raw. Kira pamadala mandanga kino talau Louis baltinyo kero sagi ngol ngamay. Robosota na tambe natar. O kera ni do wakamadala takamandanga na songo lotu na Living Waters International Christian Assembly. Sa wakadawa na balawu ni gauna na kena mai diditiko wakadawa tiko na Leoni Vavakoso. Leoni Vavakoso toke nga se viwaki tu so talen na kautamata dhambeka. Ko nga au balata diu kila au sangi rongoada o tina nito sa vikili tu sa andu ngona balawu na nonta tu vikilai ya au maro takatiko ni sa mai tau ya utali tiko na songo lotu. O wambuta dada buka tiko na nito i se ama watake rona viwatini watake Lui na dharo ninro wak madala mandanga mai? Na songo lot kero sa may lewena na unongkoy senusi sanggay yang bakitolo tiko sanggay tao ya po lang yang bakitolo tiko wambot niya anggay tiko na nguna yato kinana COVID nakian na Doni lotu lewura ngoni tau kenga era marama turang anibiti. Yo sangani taro wana be mata leso korna be semayani na bukuni bengarabi se na bengar na garu kalowe na sunggulo to ya. Oya mena kila mentanga usaha bu buti robi yau. Na kena to ya buna kena be talalai. Na be klabi na to ni tal-talulu i pagabio sana be Iya. Ni wasota na biya libo ni bitar tartika ni malmalum tigo sana ko kero live sa tigo ningo i Capitola nambara bio Santa Cruz. Ni wasota kaya kaya tata buka tiga ni be kianda na biya libo wala kalak nga una binakatamo ko matala tangana sungo liloto na Living Water International Christian Assembly ngo vandurui nduri enembaki ronon tolu rosanga bulu sa tolu tigo nembaki ngo na kena nduri vai vola taki va kamatin tu ye tiko membalati kenda sarangan ngoni tau kei ke mami
lako mai na vei songo len lotu i o tiko na rai votu me baleta tiunga o kianda sanda tiko ngo mai soli ni kalou me da vaka ngataka na matin tu ni kalou ka ke to nduri tiku ki nango na South Bay e va tambakin do tiko na kena nduri ngo kianda saranga iyo era me baleta na vura kete me baleta kianda kete la kalou lako mai sanga wala ngani me baleta kianda ni taukei kenda talangana vi matanggal tamata taleso sa tiko kina na vi kadibingo vi ke vi orto na vi liu na vi tambana na vi taltala ko talangaya do rongo da tiko ni sa durital tunga indo na songo irango na South Bay Fijian community ya sema tunga mai bango embeta tunga na raivo te tiko membalate me vuke kenda tunga na ngoni tauke inda sama tunga inda biwa no mai na kalau wano no weekend tu ni tauke. Dina. Ko kina na conference tikongo kota mai na kalau the best. Na mai vosa ve kenda sanda mai tungo balata tinga na lolo mani kalau. Na lolo mani kenda tiko na kalau me balata tinga na concept ni marriage. Iyo va tambagin do tali tunga no na vika dibi tiko na kalau me balati kenda non da veo kani tiko wata ke koya da sa mai tungo da bibo no mai da mai tu na buru lebu ali tiko yawa tiko viti ia na kalau wala ka tunga bekanga sini ko ke to babin bina kina vale buna itu mai tungo kito no mai ndola batiko ndona pata ngo me kito kadi bakiani bekenda na sanda tungo na Bay Area vena bonu anda tu kinango o bakambo tiko ni na marriage conference ngo tumo na kasaranga na kalau mempalati kenda sama itungo na buno lebu ngo Amerika ko ngaya uno vinka mo wasianga ba ya na vika dibinga kero vinga rabitiko ba tala tiko ni youth and Living Water International Assembly oro tinga mai taingori sana do San Jose oro na liu ni committee talanga na rawa takai lemba yesa wamota meta to sa tegu tukuneani na vika memboleta na conference matale lai totoka ya kwamba kaya una na ni tuku sa tiko memboleta na Living Water International Christian Assembly na vinga rabi tuike batambakin do sa tunga vekanda na lewe biti sa tungo kito sa tuba karau kaya baka na vika dibi ni kalau ni soli ni kalau me baka ngataki memboleta tunga na mbula nda sa mbula tukinango na baka tahu tu tiningo na sa nda mbula tukinango. Vinaka. Tataka wakoti. Au maro taka wakalevu ni tomai sema na watawatongo palete ni wakarita kategonia kento tu wikilai toka sa yambaki sanga bulu toka mena nondu tu wikilai yango wakame sama indo tale na kamba vo ndo tale na vono vo to sama dewa ni kinongo ka tu vital no tak sartungo na I still do marriage conference na mo ni madha mengo na wakarombuka ke na wakarawai nataro betaronga ningo dina ni sama ikadhiba kitiko wikila si bure manda mai bakadava na bakana nanu ni me maindua na konferendi ngo se na konferendi me baleta tiko na bula bakawati e bure manda mai bakadava na kena bakana nanu kere mengero sobi imeronga so ni tarmande kina o lamba ke nava balat ko ando na vision wa biu vero na biwatini kere mero wa madala takamanda na vision na biu vero and how it all came together me aba na sini ko naka una tomanda na kena laka da kemena waka samango me waka na marriage conference i Amerika kirau abika rabitu na young married couples ministry may bichi bena balotu kirau alotu tiko kina sa koya na Life Church Fiji na tiko inandi na miro lako me Amerika kirau me reda ni never na ni rawi thamba era lako tumai ra lako seira tumai ra 20 biti na
na watin, right? Sa mania the miki na vananalo. Na nirowambota ni when you build strong marriages, you build resilient families. You break generational curses. Isanga but you also build strong churches, and strong churches build stronger nations. Sa kwaya na kia na wanana na tu me na vakara indora conference me rau ni vukianga kina na kia na watiti kwaya na bosa ni kalo wambimbi na kia na encourage taki tu na tamata se wambimbi wikenda na itoke enang bulan ni buwale ng bulan ni Bakawati na kenando sangay menda mavi nakatagatiko na nando buwan. Totoka. Ina ko na kem kaur ni wasam na walay. Tomana nga latino ya. Kero may buli na talaga. Lo mani bitan ang baki. Ni bukan ako no kita dito okay. Da sianga ni wakatavuli dia na wakusi na buli di Bakawati. Baka mendo na katambu tu weekend dalam sangge susungi lagi mai. Na vital no taging beka ni wakaitau. Na tigu mo na pakitaw mesali at sarang mesali ito na bupali kaya ngayon doon ito mingan na tiki na din dasala ko tiga ni Loma kung sa weekend do tulog to rupo sa nandre wono sarang dasali tao tu kinat au siya nga nito ko ni kito kedengo kito sa mbo nakina ko sa mga pertanya na perfect a perfect marriage that we've lived siya nga Sara au kito talaga so tawag may na burura na longaw wala ka talaga may yo kami pingi kirong ire tal tinga ni just like us di ba kay kirong we needed somebody to counsel us or to guide us may pagkatawuli di kiraw na sala na bikakidengo tiya koyang kay na vibukin din na niya tampo sangi kikirukina maybe you need to spread that there are others out there etiko eso rabia kila rabia bulida rabia baka pinakatakan non ra bulni biotin non ra buvale ba usibir na lalai sombera na kair na sangani kila raw ser bulida raw dona sala etiko go be baka na marriage conference rona may bibaka bulidin go raw ndona kenan dua may biti nda kilabinaka na non robin karabi na bukin ministry robin karabi kina sa mani kero na kina mero sureti mai mena may buke wala nga na nasasang kertikina na bubale me toso binaka kombenga ula Totoka. Binaka. Tata Lui dona ka talendro be wasea? Iyo una na reibotu ko sa tikongo o baka bauta tiko ningo sa tubu sartunga ni kalau weekenda na mendareda ni sa lako tiko mai na kalau na loma ni kenda tiko na lewi biti da sa mai tungo na Bay Area koto saranga mau ko the general ko the best of the best weekenda menda mai waka me vayan rati kenda na nandang bula sanga wala nga ni bula ni Vawati si bula ni Matu Vale na bula saranga ni vio ka ni bota na kalu na Matu Vale tukuna tiko na nomu relationship bota na kalu bota na kalu nga may binaka tiko kina na lebu tiko na ndina ro obambo ro nga may wasia ro na kenandau Obin katanga mo kamu rek ngai ni vale lai bekianda na lewi biti sanda tungo ni sa lako saranga mai na nonda loma ni vale talair mai na kalau o ira na kenan dau mer mai vayan rati kenda nonda bula ni veo ka ni bota na kalau sanga wala ngaya na bula ni vemo wai wata ba bio tini wa Matu Vale sema tale tungai dake wata na kalau ena ngauna da sang bulu tu kinango sandre tu na dareda tiko na kai solio tu Amerika rawa saranga ni wakan romu di kenda na lewu ni woso ke na lewu ni vangarai labo sanda daka tungo sa so weekenda
Kaya kain dua tal na singa me kawalu ni singa tasata me wal na singa. Dina. Ena level ni wasos tunggo. Ia na loloma wala ngani kalau kota mai kina vango e so beir na kenandau. Me mai vosa be kenda. Me be vanda ti kenda. Me avala ti kenda na nanda bula va vio kani, va matu vale, va vio tini, beir na ngone, beir na tama, beir na tina. Sang wala ngai tungna tal tunga ko ya no companionship ikia e lako ta kita letunga. Vertical relationship, also the horizontal relationship. Kaya na singini ko ba binaka waliw. Vekanda ko ento na ngono binaka. Menda lako mai i tu mandanga. Menda farrongo ver na kenandau. Menda zingo ena vika e kota tiko moira. Wambo ena wabure baka sama pa andre tikenda talanga. Da sama itungo ena buru-buru le. Tomana chinga na kami tu kuni chiko talalui. Tomando babin minak sarvale bu una na ngona rensolia tokin ko mikito maybe wasekin na. Kilanda rose bi bisa kita kumain na ngona darwa sotekin na may baleta na conference go kina nomini bisureti tik may bikito babin minak sarvale ni may adaraw na bisa go. Doa na kangaw biya tomana tik bisa sa takawati kumain na Rona Biotini kay nite taltalalui is about nanonda relationship po kenda ele mo ngone kenda sa tapos ele mo ka kenda kilabi na ko kenda na maraman ni bitirta turang there's a lot of things that we face and kenda kay do tarato nga kay kenda like we don't learn to share because we're afraid people might criticize us sera sarili tiki kenda rato so a lot of things that happen in our lives kenda da whole takatunga and we show everything is okay, but nandi na ni kakenda kila tondo tunga. So, rani do na way ni salang go not just for marriage, for our relationship, even with our children. Kala lebe kenda ndala kumingo chik may vitir na nondangone. Levo na kambi kay kenda tu. Pambimbi be kenda marama. Levo na be kenda tiko saan ko. Ertik may na ibiti na lubenda na nawatinda. And the may sataba tu and the sasangachi ko nga na provide takabira, but there's no one that is feeding us also on this side. May feeding us in the sense of encourage the kikenda back just to hear something me ba kokota tal na nonda bula baka bubale ninda yauto merna lubenda kinotinda. So this is an opportunity me lako batamay hopefully this is a start of something that we can do yearly. But kona vakasamo na ko me lako batamay. So the church there's na torre chico ronda talarorong ko may nanduin di balotu kito do talang na balotu we're not connected. This is something other thing it's to break the congregational theory do to weekend lewan ngonda sino na ko but kito sinilotu kya. So this is just breaking everything, breaking all those walls and that lakumay as it's okay but not only okay but rani ni surat talanga mai rana tamatatan Pacific Islanders visureti taltungavir because they will be Orona vivo sa kichiko ba vítima babalang taltinga. So we reiterate the chikanga na nonda to breaking of the congregational theory in those 2 weekend. So this is open to everyone. Siya wala ni Mito Valilotu, siya wala ni CMF Mecca, siya ni Duana Matalotu. This is for the church, and the church is you and me. Na church ko kawatik may naturang, and he's coming for a church which is his bride. O kenda na no bride. So peronggo siyang wala nga ni for marriage, it's a relationship between you and the bridegroom, which is Christ. That's the thing. Something that may long ibata kere chiko kina the conferences. Doon na kayo wasya valilaya na denomination. So bekar na numachiko. No, this is interdenominational. It's breaking that wall out, and it's also not only for marriage but your relationship with the bridegroom who is Christ.
Koe ngai ana kau vea wase avalele tal ngakina. Vinaka, totoka wakoti. Au tali taka wakalevu na numro wase agore ni senga ni wakame interdenominational. Baleta ni akin toto sakila vinaka tu. Ningin doon na ka e vital no te kibango na matai saranga ni wakasam tolak mar tolo tu daba. O senga gori baletir tunga na luto ka e sava sar tunga and so then it becomes a barrier. E wakame valati taka na nonda sanga menda wakandua watatakitiko o kenda wakaito ke inda sa ngole mainda sa me wakaitiko na bono liabungo dona roni ka ke wakaik adara me Amerika menda rede tiko ni yando no viva kalunga tatakilibu we kenda to au talita kasarangani ro asia mena tikino ya paleta asia ngetiko ni hotur binako ya ni orona talatala ka ro ngoli tiko mengo me ro na me vitu meritiko en conference ni moni mathango ronin ro baka madala manta bakalilai abakaleka me baliti rau na talatali rua ke na non ro dui leoni vale ro to na ngoli tiko mena mathango na kauna Pambuto na ro ro mai Ia sera kerauren vamatalo na vake ilamba. Naka. O rongana no to tal ron mai vitumberti ko. Na moni madamego. Dua o tal Moses o kona. Na leni vale o Kathy. Dini Kathy o kona ro bengarabiti kuna inner city tabernacle tiko mai suba. Na ICT Suba wambotor to tiko na YMCA building o Boyman Road arto lotu tiko na yo ya ro taltala ukona na kena karoni taltala manasa patikir dini senimilia kolibuso ro bingarabi tiko na Fifth Harvest mai di no sorry bunga bikiata sa kelero tiko mai yo ro rongo na tampana ni counseling na marriage counseling ro do darnika ro ken da utoka sa lewu na bonoro pakain tekina ro le i vesi pokina na bimatintu pole tawalenga na matagali topic wango na marriage conference na counseling ka wakai tal manasa sagi bidangan na puno ilis mikilong ko na bimatintu similar topics na bulan ni Bubale bulan ni Bakawati ele buna utaka sele wata huli dikina ya rona mai wakai tabiti ko na malamay ko totoka vinaka berni tomani non to vital no da turong da mande bidangan itu kutuk ni bibolengo gai tomani tali toka non to vital no vekimni na sema tiko mai na kavini ko vinaka bakalebu kiritunga ningai wase toka ani na non to vital no na kavini ko kitiko na nomuni taro berto na non bulangi ni bola mai na nomuni taro ka vekimni na singai sema tiko mai ni senga tiko ni seturi to rawa seturi to vinaka gorto tiko na Living Waters International Christian Assembly mai San Jose sena andukile talitunga na Silicon Valley rato mai sema tungo bat ke kendo lamba ke naka ke nada Numa Teiwalu bakatanga kena o Suli ke Timothy Ului mai San Jose Daronga dama de dona tukutuku ni beiboli ni sabotongo rusanga bulu na miniti me pitu na kaloko. Ai, ke mendo bakando tunga me biti. Sa baka matalaw na namundo ko bat. Sa lemo na ke mendo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na ke naurnibondo ke nambele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Daw kona na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Beba kasar na. Pag-iray na tokongo at kenay-ray-ray. Dua nga na rukun ni Bunikaw at dua bayran ng tingit naki o Reverend Aminio Balen Rock and Rock
Ama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon na bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutuloy mo ni Simon na tinikantuwa at tinanamaniti may kamo ni Maybiti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies paolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulletong mata San Francisco met Kauti Kanda Bataman. Sanga tina ni Kararawa na daka keke ba. Ia endona kainda wipu ke kavaka mama tataka tuna bengaravi. Oya ke tuna kenda tu kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau. Dren na tu beto seki. Erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto talabeani na nung ni boli-boli. Raw sara. We tartarngayani na telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni D121 Toluva D1 Saivarua. Ertong garap talangan ikan alay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendran da kanang wala ni kibanilo tinabuko ni oso pakadada ka? Sendrakin-rakitan ba ka na itos-tos nimbula? Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima maniona na kabini bugululu bay Kamando e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotulewu bay Kamando e Biti. And a radio bulando wata San Francisco. May Kauti Kanda Vatamai. JJ's Food Shack. Itigo kena nakakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dawo sa tabiok nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw nakarito asa waza badina na kani kana itigo talanga na nono specials and lomo ni madawa daw tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bugatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ina radio mbulando wata sa watongo e tini ka ono na miniti me vitu na kaloko e kawine wakarumbu kandendai ni karusanga wuli singa ni vula kotova wakawine bina katiko ki veratona nonda wulangin dokai ane kawine kua mai na Living Waters International Christian Assembly San Jose da mai sema tiko kina watakerto na rona veo tini leamba kina dhani mate walu wakatanga kina suli ke talatala timo di ului ane kawine bina kanikua ia ketoa mai daronga vatiko na non retu mai pakamadala te kirau tiko na italatale rua ke na non rondui leoni vale kartona mai venga rabitiko sertona mai betumberi tiko na non da konferendi na madao katu mai sena moni madao saranga mai ngo ne kerusanga bulka vitu ke ne kerusanga bulka walu ni singa ni bulo kotoba saba kada manda na baka rautiko ke la nindua na konferendi bango senga ni kararawa na kena sangai me wakatau dokataki wakadha mandan ken lako tiko ni wakawakarau wakadha bambeka sa liwir sa bitartar tiko yani we wakadeta kitiko se sa boli tiko na kena tikite se dha bambeka sa wakadha tiko manda ya vinaka maramakai una sa wakawakarau sa toso vinaka sartiko na tuna komiti sa tuwa na ketu na veka kerve mbalata na konferendi teku mai na ngona to na ngole mai kino ro na ni taltala pateke ro randini nan ro idili me ado na ngona sara sa mai woti na konferendi na wawarawi ni songo le lotu sa toka sartunga ngona ko sa lako ya ni va leu na tikite itumba sarto inga korto sa pamatal tatiko nada katiko na buli na nambongi nada katiko na kena lotu na singa na buli nambongi na lotu nada katiko na nambongi ni na singa varo buka varo wai singa tambu sa nangai
wakati ko may breakup service. May na rona singa ya anda sanga may lotu pata kede may lay wotiki na konferendia na singa tam. Ya sarto babaraw tu na komiti sa lako tu sa kito sa visurital tunga ni valeu vekianda kede sara na leu ni vanua. Wambimbi vekianda na leu eviti nda sa tungo na North Bay orto may na kortura ngai Sacramento na duindui mata lotu na viva no kede na viva kani kede to sa visureti tiguani ve kenda kede sara menda la ko valeu le umai no baka to tiko una indona kasa ta kapitiko na kalau na bata uto tiningo nango sa kota sartu nga may na kalau na italai may the best of the best ne may vosa ve kenda na leu ni vanua na leu ni vamimi ve kenda tiko na leu ibiti na tu Menaka. Kenda kede sara atau bamba tertul ke bamba kalikin na woni komiti satu tikongo membaleta na sotale na kandeu galatan beka ia sa kuanga na ka rosa vulka vitu rosa vulka walu rosa vulka diwa enang kai break up kina na conference na anointing na tumbu dak ena na bambulai ena na sireki ena na bambulo taki mendangole mo valeu Baten to na kasa ta kapiti na kalo na bata uti tingo ngo vekian. Kausa vesure tiko ni kina. Vekian na buku ni berto na komiti bata ke vekian na sa tungo ngo e batamba gindo saranga baka tunju randini. Sanga ni ndon na ada ni lotu kito usu takatu ije. Kito usu takatu ngani na kalo ndonga. Sa vika di bitingo na kalo vekian wata utingon sama bulong taiken lebu na kasa kota tiko mai na bonua lebu ngo Amerika raw sara me tavan romudi na vika kota tiko mo bura iya na loma ni waso songo na loma ni bulan tamai bulo tukinango i loma ya na kalau loma ni kenda tiko kwaya kote kwaya wakati ko na dina like a lighthouse na ngaunango kota tiko mai na kalau na viva ka bulong taki na viva yan rati ve kenda enda sa tiko ngo Menaka. Do talo eu via tomanta ngavalelai na sombeker tarong at apambeke so mikina na conference ko to host a conference vango ni rangol sa may wichin na kanda nakakina na susumini nonra wangabuka hotel la kito binakatal kami robles tek tali me to stay here for 2 weeks karon madawa rombo pa them before they go back to PG but kina vika kete tali na chico me maleta na putting together the conference so kaya kito bolitek tikina na tikite rona for the 2 days, it's $140 for the 2 days. Iyon lebu na donation kito may tarata lechik nga vida rabiatite vaki na marriage conference go vida na bubale vida na kambani lalai nerikan go via to so talanga na ministry and na lotu talanga Living Water International Christian Assembly o kwe talanga tubawawa so kito kaya na reason ni kena boli tekiko na tikite merani na kavataka na cost ni conference mo iyan do talanga na ka kito sang ni binaka talanga me hold tekikenda na if you don't say sombe ka weekend kwa sini da kataka chiko to hold that back to hold you back from coming to the conference because there's people that have sold. So even kaya sini wian ren back na bulan na lomani madango se madamingo kere do bitar taranga mai. So beka ko ni hold take kenda na sauni tikite please let us know ahead of time kem kanyo ni binakatanga mo ni tiko tarating na lomani na turang mani wala mai. Don't let the price of these tickets hold you back. Contact my Wikito messenger back my sedava and let us know ke rani vitamin ni and then we would like to have you at the conference. Totoka.
Vinaka valeu, totoka wakaoti na e wakamadhalo ea, me ka kua ni wakatao taka na nomu ni via ngole mai, ni via mai rongoada, ni via mai tiko and conferenti ongo, na kia na tandre beka na mbula wakilabo mai wase tiko ni a o randini, rauni o ninge ve tartareani vat kertou, se vi tartar mai, unga i se matike muni vat kertou, and ka merawanga ni o ni ngole ani kia na conferenti ongo, singa tolu, wakaritaka tiko atal talalui, tiko na ronito sa totolo na nondo tunguna, sa totolo walitunga na tosun ingona. Ke rauni do wakamadhala takamatanga mai na programo na singa wakarombuka, wakarawai ki na wakani wakamadhala takatimengo remesana ngeli daka na break up back na singa tambu, Nakauna. Na programo na singa wakarombuka, na tiga buti ko pamataka dola tuna matin ka tumba totoka na 7:15 to 7:30 na ngauna tiga buti na registration se valga kata gitu na me mama ni bitu kina me mama ni bitu iyo na dola tiga pamataka baltolinga na meka kuani mai wata takatuna tamata na registration area Daki na pamataka, mera tinga sar na ngol saran lomani main auditorium. Na pagaruta gitu nati kata-kata sombe ka ra bakus tu mai ina bonorang ngol mai kina somba tangan ability kata-kata me bukir tu yo na oti tinga na registration sana tiko bunga na wakame tola walengan no tu seminar do kana lotulelai Tinga sana tiku seren nonto seminar na diwa na koloko. Tiku na diwa. Mai na diwa ki na bima mani tolu na kaibi. Na nonto to wuli. Na daka tiko bita na break in between those sessions. Mai na bima mani tolu suka kina. O tia na ke mai daka tali na lotu na kaibi. Na bima mani ono. Wanu batanga ya. Bima mani ono wala na kina diwa. Naturally, Friday night and Saturday night. Na tutupa tinga na programs for the 2 days. Warumbuka waruai. Singa warumbuka, nambungin warumbuka, singa waroi, bungin waroi. Na singa tamu boleh nga, pernah lo tu zakopata ko tuntiko nitaltala, na tiga uti unitin kanto na matagali lai. 11 AM. Baleta wala nga ni so na ngolem baka may bakaya awar, rabi may lo tu wala nga ni singa tambu. They have enough time to travel back to wherever they came from, na kabi. Ni merupakan ni deklaratif community sa singa tali ni New nakli teno pinakamatanga ni otien lotu kumbaga na itu basa tu na gitu membaleta na to songon venaka basing lebu o katalangan na basing lebu light lunch yes na morning tea patikan na lunch merupakan ni wasaya light lunch lunch nga ni buli iyo sa lunch ba palangi iya China venaka totoka wakuoti do talibek na kando na via wasea kero na sana kadi bakitungani na madha todo kongo na vika ke desarto sami vital no taka na kabini ko membaleta tiko na I Still Do Marriage Conference, Discovering the Way God Intended Marriage to Be. And amoni madha may ang na singa wakarumbuka kay na wakaruwain. Berangan ito may viva kamoditaki na kabini kuwa do talibek na kando via wasea. Binako na himbangan ito tinayaman ito bingarabi na singinap ni ko tomo daw wabin binatagi kita na sulit to na ngunang ko darami kito may wasa nga balaka-laka na kame balata na conference ngo baka nga na non to sa waseti korto na sa BWC niliw anggo da conference binaka o be baka yalong be turno ngono go mo be suliti raramba be kenda kulindor kami batao te kenda na nanda na may rungoda sinda may bulida na kami babi nakataki na dambulay baka kwat kunti ko taltalan lui ndono ngono go ndono kana kabe be kabti ko nakalo weekend bagimbi weekend na kawito case na may bingarabitu na bonole ngo Amerika bitu yanir na ndo bubale bitu yanir na lubeta sa may tungo ta may bingarabitu
Ia sa kou mai babala ka weekend na ka me rani da me babi na ka tekinga ki na nanda bulan ni binga rabi bakusi na nanda bulan ni binga kani batakana kalau so tornangono ko mo bisuritin wiki muni andona taro aya nanda ka mai bikito au sa bindu tu rompe ka nuna lakwen sianga ni ndona kana taro keo bina kata mona tiko kina nilaku mai Dona ngono bin makani buli kuni don't let this opportunity pass you by dona ngono go au wakangana no tutkun tikili this is a wonderful opportunity santa kire mata hada di balele ke baka oni nanu mani oroni ni soma bak ngai dona singa sendrendre tik wiki mani nanu mani soma nanu mani ticket ni bitar mai bikito like anything else there's always a way around things so kito sa nuitaka ninda na lako may ba levu na conference ngo na Singapore buka bat kan Singapore wai Benaka wakalevu taltalui randini ndo talmbak naka nada ndo talnaka do bewasea Una pessoa está tomando uma casa Senga na lenga iyo weekend apa kan tuntuan da rambe kan iso marawa na tigiti te au tia anda ke mai waso sembakan bakan kalaka au sureti ke muni ke ani if you know you can but you busy at work na no muni bengrap tikina sanga mo pakalunga takatalian tua ento na ya tu bosa ke tu bangat tu wale una you save a marriage, you save a generation, bosa dina todo ko Dina. Waksam tama take ko kita kapaya o somar tikiti na induba, lembula ro kin na bubali. Nabi kau mai mure bula kere kinai, nabi kai mai buli taongo. Kombek ngaya usa bibal nga tikiti ngai ni. Isa kanin don kain rendre kono tuno lem ke kai siang tun sen tikiti na soni dini usa kau ken beka ber na bubali mai biti. Abi tar mai na dona pono dona sala na warung takana kalau mo na tigurakina dina na semina ngo naka valeu Naka una to manda babin benak tak tali be kimni na ngona ikitoren may tukuna may wasiata kit may wasiata kina na tukuni conference go dona katal to be excited about na na kai the conference go, it had been planned. It had been planned for a couple of months ago. And what happened, kami yado tikong ko, we have to be alert. And veka may yado tikong ko, wabukit kanda todo ko, burubura. Kanda verona rona biotin rona ngwal tikmen ko rola ka search men do tuk kata rona kota chikmen ala lako may Israeli, malatino roa vilyu takitu na bilako Israeli. So I believe ni timing ni conference go, it had to be God. For everyone, please do not disqualify yourself or someone to get it, to glean from. Lumutini kaloro ng waliti kumengo. So exciting times, and we're believing that God is going to have something for you. Vinaka wakalevo ko o talanga una na makitikon den dombeka na ngauna na mathango ki torani na may vital no ki na studio ke taltala ko livuso ni wale sarme Israeli o sawa ka nui tiko ni na todo ko na vital noa ya sama idava talanga ki na ni to vital noa na kavi ni covid na ko wakalevo na siya tiko mai ki reitinga ke o ningiro ni na waseto kayani na nonta bata dona like dona share na bibu ki sartiko wakalevo ko beto mananga na non rito bisureti na wekangu ene kavi ni kua ka koni leiva na ken na tandrembeka na bula bakai lavo da sake laki ditu don't let that be a hindrance na nomuni bi ngolean ke sa ni ba kong geti muni ngole we tartar mai bat kerto se ni we tartar mai bat kiau ang se mati ke muni kerto ana buku ni nonda na buli kana bakai durtiko ana mada mai ngo ba karombuka ke na bakarawai ne karosa kabul kabitu ni singa karosa kabul kawalu ni singa rosa bul kabitu rosa bul kawalu ke ne karosa bul kadiwa te kabutiko ana bi mama ni bitu na kaloka na mataka ke na tol na kaloka ne kabi na katalau talenga
light breakfast, light lunch, vakai palangi ko ngaya o pambuta sana roni ruti kenta toya na kavini koa. Vinaka vakalevu na sema tiko mai veke menina sengai sema beka mayongo se ningeli rongo da beka na uni veitala nongo ke to me veitala no tiko diongo ke lamba ke nadani uma taiwalu radin taltala suli ke taltala Timothy Lui mai San Jose sendo ki lai talitunga na Silicon Valley. Au sana mai tatau talitunga ke o ka nuni vinaka tiko ki moni madhango ni na dona moni madha vinaka dondonu menda sana yandra ravitiko and sakilaki di tuna beka e adho wabuli tikenda tu kanda na onuita kaninda na ngangaro ni tiko kina. Tanga me veronga din doma talitiko e na ngono vatanga e na madha o maiongo na singa moniti na monito kaningo uno vuninda kua me dhova na ngono ya ni te wakadego tokomanda.